Masih motor amat langge. Kamu orang kami ada. Bener motor amat langge. Kamu orang. Urut tak orang ngaruh. Mat. 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 Arah apa kanari? Mat. Mat. Kaki mi nyantap teh. Cereng cengeng kaki bola nah. Apa sih teku jaman? Amplop teh. Teger berapa juta esen man? Oh, kaki teh. Ngara isin auto gelap setro. Ada sorat di tang cewek ria. Bingko misaku pese man. Mun surat dari cewek milo baca man. Ada apa mi teku to? Tanggung kerungan sakit teh. Tang jantung deg-degan. Deg-degan apa yang tak tahu baca kaki man? Kaki mi tahu tuh cengko lo bisa meca. Iya, tengok minta tolong bocah. Mangkana mun na sekolah repa bener man. Malay bisa mecah lo buta huruf. Yo sering sing kosong ke sekolah teh. Nah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kaki mi nangis man? Sedih yo. Jatah. Kan saya santap kaki kira-kira saking. Kaki mat mila doma bodoh. Ambu mat tau usah nangis. Bingko terus akin si macak sorat dah. Dir, mat langge, my darling. Karena hubungan kita tak restuin tang orang tua, pola na kaki miskin. Cang siapa tang cewek ngucangku miskin teh? Iya mat, Arya tulis man. Kulayongku teh. Kucang kaki tak tahu muda man. Ani ngerti. Yo minta ngerti ya teh. Sedang ya bedetang putuan. Kaki mat mila bodoh boy. Karena kok terus akinah. Mayu senyaman kita Arya kawin lari boy. Mun kaki setuju akawin lari bi sengkok. Edan teh tempat biasa mun kita mun temu. Saya ngak cok sampai telat yo. Ada kudu tuli yo antene sertang pacar kita dan Jente mat. Ya ki bude karin nah. Apa teh? Iya mat. Dari my darling kakek Matura 3 ekor Juni 2015. Aku teh mun 2015 teh berarti lale belum tahun teh. Lala kita ang pacar jua teh. Soro siapa kaki soro tak tegi bocah. Asli na benih salah na sorat dia teh. Ken sengko remesken. Tetireng tu na tang pacar tak setuju ka sengko. Jadi pas dak rem rencana na kaki jemat selanjutnya. Ada dah iya teh. Sengko re setia kutuan di PC. Mereka panteng sebelah mata berngoreng. Cara na dak rem man. Lo bahaya ya man. Apa sih bahaya teh? Mayu mangkat. Ya mau pada sepakat mayu lah mangkat man. Ayo teh, cabut. Siap man. Ante lu teh turun, engko ki milu ko. Kaki man kromilu lo kaki soro toron. Larat.
Nyambu mendadak. Udah mangsa tuh, Ju. Mat. Ajo. Iya. Cukup merah, cemar. Cuma di rumah. Kemudian. Teh, Apa, Man? pakai tetek ning sepeda motor. Engko sing ngalah. Yo. Bereng sepeda motor. Loh, teh. Pakai mengki pak kunjuk tajuk ning sepeda motor teh. Kocang roda teh sepeda motor, Man. Pak, teh. Tolong teh. Oke, Mat. Teh. Deki mun bisa engko sero mangkat bangkat ya. Iya, Mat. Cuk kebet teh. Teh. Ayo angkat teh. Oh, itu kayak tangan bareng, Cok. Karena dia gue mau jago pakai ngalatang bareng. Mit, aman, Mat. Turun, Mat. Mat. Duh. Kamu makan aja mi tadi. Cecere di makan aja ya kan. Gula apa ya kena aja. Pas duk remer ya. Dan beda nongku teh yoyon tak setia kawan. Ketipa kini tina aki sengko lah. Urut tak orang. Pakai di mat mai lang, Man. Kaki dan badan teh. Jadi sengko pakai ini tina aki. Elang kok kena yang bogem je. Nimbo gemdok remah, Mat. Cakil teh. Sakit. Salah na siapa, Mat? Engkau bi kaki mi sero mangkat, Mat. Ya, serengken sengko kelero sengko ke sepeda motor teh. Kaki pakai taling celing teh. Ya salah na siapa, Mat? Sing sero mangkat yang kaki, Mat. Kamu happy naman. Ya ada teh. Kalah orang gagal saja udah hampir ya. Pahdo rem, mereka lanjut, Mat. Hari dah iya teh. Mungkin kita hari tak bakat mau jambret. Terus pahdo rem, Mat. Hari ya senyaman ngecok boy. Karo mana orang, kakutu kuna orang. Ya mayu, Mat, lepas mangkat, Mat. Dah cok gitu dah. Hai teh. Mayu. Tamu teh. Loh, arame ambo, Man. Iya. Coba dina sepeda na. Bisa bodina. Balik ki orang yang ngatela mun ke bekas sepeda na. Oh iya, nyaman. Wah ngecok nang romanis teh. Sepeda orang. Iya, mayu lepas kaki. Iya. Saya nggak ada yang jauh kita kok berdeng lebar. Iya, tenang, Mat. Kenapa aku nih? Kamu, Mat. Oh iya, Mat. Dia Mama, rekening ya. Parah teh. Ah teh.
Kalalenglen. Berarti mo na lenglen nila para ikan. Yo beni berakan ini ngamat, orang ngamat, bunuh man. Kena ada boleh. Tapi kecil loh kena dia. Kina ke boleh engko te yon. Ta. Sedina ki engko te. Da setia kawanungku kan ta aja.